ole khovela thil thleng kha tak thleng theilo ni mi asilo tam tak chuan kan ngai tuana apoa kan la suang to aphak mi alo tor thil thleng rap thlak tak mai kan India ram chung Uttar Pradesh state Itawa district chung a thil thleng hian a hun lai chuan chanchin thar alo atne hle a kan ngai tuana le suang to na rama poa kan na da ngai lo mak tak a thleng ngei bok si kumin kumsang ni somni pakhat January thla khan Uttar Pradesh state Itawa district chunga cheng mi patle rol kum somni upa dipaka chuan apian pui afarnu anaw ni bok chu pongswal tumin aloti boy photo thin hi alo ni a hetianga a unaw pa in mi patmei chian lam hoizonga a khoi fo thina wang hian amang ang theile a inven thela hun ala nei po hlau theile thin dipaka hi anveng chunga computer zirna pakhata diploma course zirlai ni in afarnu mi patmei chian lam hoya a khoi tumtum te hian tiluina zongsong nen ko thial te po lo thlak photo thin ani January ni som paru kumsang ni somni pakhat khan dipaka chu nidang ang bokin class kalin hona manglia hemini hian anu le pati ero Itawa district chunga khopakhata tho an chung de tlotorin an kala tlailam panga letle maitum ani awangin jingkara in an chhuasana dipaka po class kal zoron ho in alo om anaw afarno chu anu le pati om lo lai rem chang alak tumin aswale ta chep maya afarno chuan theito pa tan kho ve in a u dipaka chu alo belet ve boka chhuat laia dipaka chuan afarno chu anam thluta thoi mai chu vele au naw pa laka him dona a shet lo awangin an chaukalama rang takin atlan phei ngal wata an mar chanoro somna lungmum chula in a u dipaka luwa tak chuan a chuta wak maya dipaka chu chhuat laia let ngalin alu atang chuan thisen a chuak na sa hle mai bok ani chutia a u chhuat laia thisen bonoi le ni khoshelawa ale turang mai chu ama ti mani se a in thiam lavin poyati tak zeta launa ina mana hun engi moti chung chu ngai to na mumal po apu thelo ani ber mai afarno chuan a u dipaka chu aboral to nianga in a sahim na tur ngai to atol don ti asha pon lama mi an omni omlote a enfil nuwa a u rong chu pon lama nuk chuakin an insira mai chuan adata ani in chunga thisen bonoi te chu asil fai veka engkim ama angvekin abwa saita a ti chuan tlailama lo ni chuan anu le pa khodanga kalte po zantariat vela in an ron thleng ve a an fapa dipaka mel mo mai tura omlo chu an ngai atha thei talawa ni tina a class kalna a an zirti tu te chu bepop masaberin an fapa chin shiat lawa bo chu an vazot wata ma se school lam chuan ban hun pa nga ya school a chwasan thoin an lo chang thunga mang ang le thlabar taka an omlai chuan chenom khoweng te ina an fapa omna chin shia an omle omlo zo tuma pa ber pon chok chuan an in sir maya a fapa dipaka thisen kai nuanga chhuata lo le turang chu awmuta ani arang thei ang bera a fapa chu boipui ngal watin a au thoma in chung lama om anupui le afano te po chu an ron tlan chuak ve wata an fapa chu amar phu om to lo ti an shia miswal kutwara boral ngei ni inan ngaya chenom khoweng te po ron tlan khom halin thil thlendan an muin angaina an shelo hlom hle a veng chung mi then khate chuan police a thil omdan le thlendan chu shilshat wat acha an shat awangin dipaka rawang chu a omna atanga la son lavin an zinga pakhat chuan police te chu phone mangin abipop ta wata reivak lo minute somthum vel nuwa Itawa police station in charge inspector Vaibhav Pandele police engamos a chuan thil thlenna mun chu an ron thleng ve ngal wata ruang endik na le thil chu sang sang te an ti zo no chuan dipaka ruang chu Sifai Medical College a postmortem tora thon anita ani inspector Vaibhav Pande ka iswaina a investigation kalpui ngal ni in thil thlendan kimchang an sha theinan crime scene sang sang te an siama an in bulmaya ruang chhar ani awangin police lamte chuan an in le a chhevela pui khoina manrua emo no ma emo a omni omlo te dapin an chen in chung te po an dap ne viawa chutia in chung an dap na lama chuan marchanor dipna lungmoma thisen kai no chu an bakmuta tlat mai police ten thil omdana an chen in chunga thil thleng ngei ni in an ring tatlat maya forensic team lamte ponin an ni nen thokhovin rin hlel thil thuwa dipaka boral nia ina omve afarno chu police te hian thuzo fian nei turin police station lama an purpheita ani police ten kil sang sanga tanga zona te an zo no in ani kumlama lano pangbok se chu police te ma a atang rei theitalawa a u dipaka chu ama kutwara boral ani thuwa puang tangenge a police te ma a hian thil thlendan le u naw pa in
mi pat mei chia na lam hoya a khoi boy fo thole asahim nana adu lo ber mai thil a unau pa chunga ati tak dan song song te chu police te po chu a shil ta veka atum wang reng le aswal wang po ni mi alawa asahim nana a unau pa athata mai chu investigation team lam te po in an khongai letling biawa chuti rualin dan anga achunga ro rel na kalpui a tol box si IPC section zathum palina be chana thuboi samsak ni in January ni som pariat kumsan ni som ni pakhata kota inlantir ani a hemini vek hian Itawa district jaila dalu anita ani India ram chunge ya thil thleng dang in thlir hole don ti ang nu pakara hitiang thil hi a thlengang ti mitam taktina anrin lo lain atak nge na thleng zel si a she apiang in mak an ti a hun lai chon chanchin tharpo alwa khat ne hle ani Meichi pakhat ming thup chu a pasalin arukin anno panun manglai video siamin alo record china ano poi hian a pasalin no panun an manglai video arukin alo siam china ni ti asia ta changa ni ni nuwa police a complain siamina theluta police te hian a pasal chu hetia complain ano puina thelu ni hian an man ngal nge a he thil hi Tamil Nadu state a Maduraya kumsang ni som pa ko koma thleng khani in he meichia hian police te hniana complain a thelua hian a pasalin a hriat puina lovin anno panun manglai video record asiam ro chini na soya a video siam te chu laptop ada tha in social media le internet kaltanga ti dar tuma avo fo thin to police te hi a hriatir boka Times of India in atarlan danin police ten complain andon angin ma an langal wata thil swalti tu po he me che pasal ne na tang hian laptop le film record nana a man chin a man ruati po an man saka police lam thu chho in atarlan danin he mi te nu pa hi hetiang har satna an to ma po hian anin kara in mu thiam lo na sang lo nei to thinin hun engemo chen no pahlim taknia hun an man chho mek lain an fama saber ni turin fa phir an nei ta a ma se hetia anopuin fa phir a shin no hian a pasal chuan ani telin anopui chu angai sak lo til tela inti thiam lo na po nei tam chho selin an no pa hian asanga khosak chang po an nei fo thin ani chutianga indanga khosak lai chuan in a chwa san tuma a thom no ken kim lo te lamle tur chuan an in avakal le a hemi tum hian a pasal chu na a athang bo hlan ni in a pasal om lo lai chu remchang ala in a pasal laptop akyang maya om do kana mi chu hongin a pasal document then khat le file then khat te chu a envela chuta athil mo chwa chuan anupui chu a thong hle mai nu panun manglai video lo lang chu atira midang emoti in enliam maya tuma ma se nuwa anno pa a no panun an manglai nge ani ti a hri chuak tatlat mai a pasal thil ti nge ani ti a ring het bura a pasal laka chuan a thinrim thar ta hle a ma se chutia an chena in chhuasan le man tura ai ngai lai chuan a pasal laptop alo en saka wang khan hun alo mangnim deuh te po anyang a pasal na thoka thangbo po chu in aron thleng ve ngal maya anu poi chuan thildang engma soi chhun zom lem lo chuan thinrim takin laptop a anu pa video chu lo mu in police a complain thelu atum tho lo shil ngala ma se a pasal chuan anu puin aruka a video siam thin a hrechuak te sha chuan an in chu chhuasan rem ti to lovin a vo betta a in a chhuasan chuan internet kaltanga thedara vo bitin in chu a chhuasan ngam talo ani ama ero chu atu khwa lo wara anopui chuan van ei thlak takin hunrem chang nei ta hlo mai a pasal in chung khur momo lama athang hlanin rang takin in chu a chhuasan ve ngal wata Madurai police station lama tlan ngalin complain of thelu ta a le chuan anupuin complain thelu ni la hian police ten a pasal chu man ngalin IT Act to chana thuboi ri tak siam sak ania Madurai jela dalu ngal anita ani